F'Malta, id-disa pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Unjoni Ewropea iffirmaw stqarrija konġunta biex jikkoperaw aktar bejniethom fis-settur tal-intelliġenza artifiċjali dan tħabbar mill-Ministru għall-Ekonomija Malti Silvio Schembri fit-tmiem il-laqgħa tal-MED dwar dan is-suġġett. Fit-tmiem il-laqgħa għolja li saret l-Erbgħa fl-MFCC f'Taqali waqt li għaddejja Expo dwar is-settur imsejħat Expo, il-Ministru Schembri sostna li d-disa pajjiżi qablu li jsir investiment robust fl-infrastruttura tal-AI u biex jinħolqu ċentri ta' riċerka u innovazzjoni madwar ir-reġjun biex ikun hemm startups u intrapriżi ġodda. Among our priorities, we have pledged to invest in a robust AI infrastructure, research and development centers within the Mediterranean region to foster innovation and create a conducive environment for AI-driven startups and enterprises. Id-disa pajjiżi qablu wkoll biex jużaw it-teknoloġiji li jaħdmu bl-AI biex jiġġieldu kontra il-kriminalità ċibernatika. Dan fil-waqt li tissaħħaħ il-kooperazzjoni reġjonali biex jgħinu lil xulxin bl-aqwa prattiċi li għandhom b'din it-teknoloġija f'każ diżastri naturali u pandemiji. To use trustworthy AI technologies in our fight against cybercrime and in protection of our data and systems. And finally, to strengthen regional collaboration by sharing best practices in handling of regional emergencies, such as natural disasters and pandemics, through the adoption of AI. Min barra id-disa rappreżentanti tal-gvernijiet kien hemm preżenti wkoll id-Direttur Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għal Komunikazzjoni, Kontenut u Teknoloġija Roberto Viola fid-diskors tiegħu u qal li pajjiżna jinsab fuq qudiemnet fis-settur tal-intelliġenza artifiċjali fl-Ewropa u anke fir-reġjun tal-Mediterran. I think that what Malta has achieved, which I can confirm because I'm the responsible one for the DESI index throughout the years, is really impressive. And it thanks also to the leadership of you, Silvio, and the government that believed the digital transformation is a model for growth. And the results are telling this is correct. So Malta is the crown jewel of Europe when it comes to digital transformation and of the Mediterranean. Din il-laqgħa kienet it-tielet waħda ministerjali tal-MED wara il-laqgħa dwar l-enerġija f'Mejju li għadda u dik dwar l-affarijiet barranin il-ġimgħa l-oħra. Dawn il-laqgħat saru bi preparazzjoni għall-laqgħa tal-mexxejja tad-disa pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Unjoni Ewropea li se ssir nhar il-ġimgħa 29 ta' Settembru li ġej. Hawnhekk id-disa mexxejja tal-pajjiż tal-Unjoni Ewropea se jkunu qed jintlaqgħu mill-Prim Ministru Malti Robert Abela. Preżenti wkoll għal din il-laqgħa għolja mistennija ikun hawn il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel.